Ministry of Minority Affairs ki makhada sana khotnabaga mari leinaba infrastructure project asauba ama Imphal da paikhanlagani haina Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiren Rijiju na thajaba pikre. Minority ki kaglopta leiriba miyang gi maning thunghanna Prime Minister gi asan ba meeting adubu mangfau na hanna ba MOBC department na thabak kaya paikhatle haina Chief Minister Nongthongbam Bire na hairi. Amade Israel na Beirut yauna Lebanon gi mafam kiyada missile kapthaduna akai atoi kaya nanghankhre. Kurumjari ISCOM Manipuri pau meeting tabiri bukhoi puna magpu taramna oksari hausi pau sandokna pizari Ministry of Minority Affairs ki makhada sana khotnabaga mari leinaba infrastructure project asauba ama Imphal da paikhatlagani haina Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiren Rijiju na thajaba pikre. Union Minister asina ngasi ayuk mahaki ex handle da thagalakiba post amada Manipur ki Chief Minister N Biren Singh na mahak ngarang unakhi unaba aduda Chief Minister N Biren na Minority Affairs Ministry gi makhada chingi mafam kya da sakhat thaurangi scheme kaya paikhatli haiba wafam thamlamkhi masiga loinana ngarang unaba aduda Imphal da achauba sports infrastructure ama semgat pina ba takselamkhi maram asina Ministry asina thabak oina sungsoi soidana pangthoklagani haina Union Minister Kiren Rijiju na mahaki post aduda palle Panbayai madudi ngarang se Minister N Biren amade Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthauzam anina Union Minister Kiren Rijiju ga unakhi unaba aduda Manipur ge talent lairaba sanaroi singi khallaga world class ki football stadium ama semgat pinaba takshil lamba laikhrabani Nakal Amaromda minority ki kanglupta leiriba miyang gi maning thunghanna ba Prime Minister Narendra Modi gi asan ba mityeng adubu mangfau na hanna ba Manipur government ki makhada leiriba Department of Minorities and Other Backward Classes MOBC na thabak kaya paikhatuna miyang gi punsi mahingda achauba ahongba ama purakpa ngamhalle haina Chief Minister Nongthongbam Bire na hairi social media da thagalakhiba warol amada department asigi makhada sadbhavana mandop kaya sakhre district 16 da model residential school sing hangdokle khara lappa mafam amada chathok chasin tawbada ngaihak pothafam oiba yaba mafam sing thamle leifam chafam sing semgatle hairi masi punama asigi damag Union Minister Kiren Rijiju bu thagat pa phongdorak paga loinana Union Minister gi mafam da world class sports infrastructure ama semgat pina basu taksil lamle hairi National Iodine Deficiency Disorder Control Program NIDDCP National Health Mission Manipur amadi Directorate of Health Services Manipur na senduna Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Day 2024 ngasi Hotel Imphal ge Sangai Hall da pangthokre thauram aduda Health and Family Welfare Minister Dr. Shapam Ranjan Singh Hangyo Warsang Special Secretary Health and Family Welfare Dr. Osana Hanbi Devi, Director of Health Services, Government of Manipur, amade Dr. M. Dinesh Singh, State Mission Director, State Health Society, National Health Mission Manipur na athoi ba mithunglen thauram mapu amade akhanaba mithunglen oina saruk yakhe thauram aduda iodine deficiency ohelakpa anaba singi matangda miyamda khanghanba souvenir amasu phongdokhe Health and Family Welfare FW Minister Dr. Shapam Ranjan Singh na Chief Guest ki warol piraduna hai aikhoi mioi bana iodine asi thoina thausa dabana piri ba saitheng asi asuki matik sawi masi wat pana aikhoi mioi bagi punsida layeng ba fau ngamdaba anaba amana nahan ba fau ngamli bani maramasina iodine yauba iodized thum sizanabiyo mahak makha taraduna hai mioi bagi chinjak ta haksang sokpa yaba polam sing khangdok naba food safety official sing na kupna yengsin haningi Kaithel da fangliba thum masi prajana sizinabada akaiba yaubra yaudabra haibana chingba surprise drive na chingba pangthok haningi hojik saukhalakpagi matung ina chanaba polam singda microplastic yaubagi pau lakde hairiba polam sing asina aikhoi mioi bagi haksang manungda
changkhrabadi yamna tamthiba mawng amada hakchang sokningai oi masigumba kaya sisu food safety gi officials tingna thamoi sengna miyam gi damak thabak tawbiu fongdokhi. Food safety officials yamna sincere mathautai dukan sing sida chatlaga thum yoliba dukan sing wholesale lagi tholaiba kenu sing check tawba retail sida thadoiba kenu sing sale tawriba pot sing whether it is advertised nataga nakli pot virus sema pasna khangni mathautai because ultimately I khoigi miyoi sing akoi praja sing ne effect and food safety officials sing da appeal tawjning badi please pot yam pitna over but see impact se yam achobo impact ama अखोई सोसाइटी अखोई पॉपुलेशन पीगरुबा इम्पैक्ट अमनी अतोपा ह्यूमन कंजम्पशन तौबा यादबा ह्यूमन कंज्यूम तौबा यादबा पोट आइनजो बैन तौबा पोटा खरा ड्राइव फजन सपियो ड्राइव तौबने हाइदना ड्राइव योम दाइजदा फूड सेफ्टी दा मीटिंग तौरिंग हाइजदा जगादु दा चलगा ड्राइव लाकदरोमने हाइना पाउ पीबना तब पोट अमा रेट तौदोरे कनो तौदोरे because that will all be done through the food safety officials in Jiga ड्राइव तौरिंग हाइजदा जगह पोचे चेक तौदोर खंगमदब यावदब नते यावेब था सिगी हौखिबा तांग 18 गी नुमिदांग पुंग 8 लोम ताब मतमदा कैसामथोंग टॉप लेरक मनिंग मैरा पाइबी गी हौजे हुजिक सेक्रेटरी ओइना थौपुरीबी सनाबम तंफागी मफमदा नोंगमै मरु पिरंबा थौओंगबो यानिंगदब फोंगतोक्तुना ngasi मफम सिगी मैरा पाइबी सिंगना वाकत मिफम अमसा थखरे लेकाय अमगी मैरा पाइबी गी लुसिंगबी अमा ओइनन मथौ तौरीबी मियोय अमदा असिगुम्बा अकी अखंग पोकपा याबा थबक सथरंबा हाइबसे मैरा पाइबी गी माइकैदगी नुंगाइते हाइना वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबी कैसामथोंग टॉप लेरक मनिंग मैरा पाइबी गी जॉइंट सेक्रेटरी फुराइलाटपम रोमिलाना फोंगदोरखी नसिगी वाकन मिफम अदुदा लेबाकी थबक थौरम पूरीबा इचा सिंगना मिचमदा ओनसिन बयानिंगदे मतुंगदा मियांगी पुंसिबु कनबियो हाइना थाबा प्ले कार्ड क्या सुसिजनखी अखोई की सेक्रेटरी थनाबम मतम हाइबे मैसे मजिगी मखुत मक्तदा गादा 19 गे दातरे ताबा मतमदा अंगांग अनि खगलागा मखुत मक्तदा नोंमै मरु अमा पिरम बजे सिगी दमता अखोइना नुंगाइतदना मसा मक्ता हॉस्पिटलाइज तौरुब ऑपरेशन तौरुब नुमि हुमनी सुबा मतमदा मसागे अनाय अवाबा लेरिंगाइसिदा कितु जुम तौबसिदा अखोइना नुंगाइतना मैरा पाइबे अमा माइ बेलोइना सुगुम थबकसे अमुखाना मिसम प्रजादा की तौबिगनो हाइदना गाइतबा पेंदबो ओइना वाकन बखमजाबन मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngakna thamnabagi pandamda security force na manipur gi tongan tongan ba mafam da thibu humbagi thabak makhatana sathakhe manipur gi hauzik oidiba phiba masi tangdu laita drabasu thoaningda ba thodokti thokpa lekhide haukhiba pung khara asida ching amade tampaki chingnaningai oiba mafam singda thibu humbagi thabak sathabada khulai natraga lona thingkraba lalholuki miyoi sing phabagi thodok lekhide national highway number 2 imphal ziri lambida तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंह पुरकपा गाड़ी चहुम यांखई निथोई अकनबा चेक्सन थौरांग मरकता टेक्ता कायदना इम्फाल तमना यौरखरे सिंह अमदि तंपाकी तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा चेक पॉइंट चामगा 10 हांगदोखी अदुबु पुलिसना मियोय अमता फागतपा लैखिदे हाइना मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूमदगी थादोरकपा स्टेरोल अमना खंगहल्लकले कुंबी असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सन लेबा वांगू तेरा खोंगी प्रजा मियाम न चथोक चसिंदा लंबी थोंगी फिबमदा खुदोंग सादन लेरंबा मफम सिंगदा एमएलए एस प्रेमचंद्रना पीडब्ल्यूटी की ऑफिशियल सिंगल लोइना सत्तुनि यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगसत अदु वांगू तेरा खोंग फाउदुना लाक्लिबा लाइरम मरिल तुरेल की नाकेत लेरिबा मियाम न थेंगनरिबा अवाबा अमदि खुदोंग सादबा कया सिंगदगी कोकननबा लाइरम मरिल तुरेल की तोगान तोगान बा मफम अहुमदा आरसीसी स्लैब कलवर्ट साननबा पीडब्ल्यूटी की ऑफिशियल सिंगना मफम मफम सिंग अदुगी चपचाबा थबकी मोंग मतौ सिंगसु मेजरमेंट ऑन खिबगा लोइनना किलोमीटर 5 मुक सांगबा लंबी अमसु सेमननबा थबक पाइखतलगनी हाइबगी थाजबा मियामदा एमएलए एस प्रेमचंद्रना पिरमखे पनबा याई वांगू तेरा खोंग वांगू साबल की मियामना मतम सांगना इसिंगी अवाबा कया थेंगनरंबा अदु कुंबी उयुंग मखोंग मिनी बरास तगी किलोमीटर 10 हेना सांगना इसिंग पुरकनबा एमएलए ना लाइरम मरिल तुरेल हेना पाकथोक साकथोकखिबदगी हाना लेरमदबा लंबी अमसु सेमलबा मतुंगदा लमदम अदोंगी मियामगी चथोक चसिंदा हेना खुदोंग साननबा थौरांगसिंग कुंबी एससी की एमएलए एस प्रेमचंद्रना पाइखलकपदा माइकई अदोंगी मियामना हराव नुंगाइबा अमदि अपेनबा फुंगदोकनरकले
Manipur Fire Service Department Sinduna ngasidagi hauna numit mangani chupna chathagadaba Basic Fire and Life Safety Training Program ama ngasi Joint Secretary Home Dr. Mayengbam Bheto na Chief Guest oina haudokre. Manipur Fire Service Imphal da pangthokhiba training program haudokpagi thauram aduda Director Manipur Fire Service L Nabachandra President amadi Senior Finance Officer T Samson na Guest of Honor oina sarugya haudokhe. Thauram aduda tongan ba hospital amasung college school kayadagi miyoi kya nasaruk yakhi loinana Director Manipur Fire Service ki mityang makhada Fire Prevention Wing gi staff singna firefighting amasung rescue equipment kaya demonstration tauduna utpagi thauram su pangthokhi. Indian Meteorological Department Imphal Center nasatliba tha sigi tang kun humdoida Manipur gi tongan ba mafamda akhak arau yauna nong kana chugani hairi. Tamenglong, Senapati, Ukhrul, Kamjong, None, Thoubal, Teknopal, Chandel, Churachandpur amasung Farjolda hairiba numit asida akan manong suraba yai hairi. Home Minister Amit Shah na ngasi Police Commemoration Day numit asida imalaibakidamak mathau pangthoklingaida thawaina ponthapi khrabasinggi maphamda ikai khumnaba ulakle mahake social media Posta police personnel amadi makhoigi imung manung na leibak asibu tekta kaidana thambada asawa thodang lauri makhoigi kathokpagi thauna adubu hainingai leitana thagatpa phungdorakle. Police Commemoration Day ga mari leinana Home Minister Amit Shah na ngase New Delhi da leiba National Police Memorial da leibakidamak thawaina ponthapi khraba police personnel singi mafam da ikai khumnaba utpa oina red line thorum pangthokre. Israel na Lebanon sinba thungbada nauna misal tarani thoi kapsenduna attack sathakiba amada Beirut ki kha thangba sarukta leiba mioi tara turuk hat khre haina Lebanon gi Health Ministry na haikre attack adugi matangda United Nation na haikibada Israel gi lanmi gi bulldozer singna Lebanon gi kha thangbada leiba peacekeeping gi observation tower amasu thugairam duna United Nations ki interim force ta khwaidagi nauna satharakiba attack ama oire. United Nations ki Human Rights Office ki maikaidagi Israel na Gaza gi awang ithang thangba sarukta Palestinian singi mathakta makhata na attack sing satharakpa yari haiki. Masigi mathakta United Nations na maruina Zabalia White Hanun amadi White Lahia da mioi marifut taret hat khiba amadi kaya amana thiba khangdana leiri hairi. Panbayai madudi mamang sahi October 8 tagi hauna Israel na Gaza da satharakhiba attack singda hauju fawda mioi lising ni funi thoiga satruk ahum hat khre. Masiga loinana mioi lising marifudra mafanga satret marifudra manga henbana aso appan nanghan khre. Makha tarakpada sanabagi pau lobirase. All Manipur Bodybuilders Association ki mityang makhada Khurai Sajor Lekai gi A3 Fitness Center na sinduna ngarang Imphal East ki Uttarayan Hall Khurai Sajor Lekai da pangthokiba ahanba A3 Classic Bodybuilding and Physics Sports Championship ki Men's Bodybuilding da Muscle Factory Kakching gi Sanaroi Maradona Khetri mayum na title lokhe. Royal Gym Ningom Thonggi Sanaroi Thoksom Yaishana na runners up ki title lokhe. Men's Sports Physics Kanglupta Wild Gym Hattagi Sanaroi ke S Rohit Ali na title lokhe. Royal Gym Ningom Thonggi Sanaroi L Amarjit na runners up ki title lokhe. Puducherry na yumbu oiraga chaliba tha sigi tara tarettage hauraga kun fauba Rajiv Gandhi Indoor Stadium da pangthokhiba nifusuba Kyoruki amadi Tarahumdoi suba Pumse Senior National Taekwondo Championship da Manipur gi oina gold ani silver ama amadi bronze medal ama laukre. Championship asida Manipur gi oina Pumse masana da chahi kuntra makhada gold laukhe. Kilogram 53 makhagi Kyoruki da Hafiza Khatun na gold laukhe. Chahi kuntra makha Kangluki Pumse masana da silver amadi chahi nifu Kangluptana bronze medal laukhe. Pangthokiba championship ta Manipur gi Sanaroi Loktongbam Yaifabana best fighter gi title laukhe.
Fencing Association of India की मीटिंग मखादा बिहार ने युम्बु ओइरगा पटना दा लाखलिबा दिसंबर की तांग अमदगी हौरगा मंगा फाउबा पांगथोकदौरिबा 52 सुबा जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप दा सरुक यानाबा मणिपुर की टीम सेमनबा ट्रायल सिलेक्शन चटलिबा थासगी 29 की अयुक पुंग 3 मखाई ताबदगी खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फेंसिंग हॉल दा पांगथोकलगनी हाइरे ट्रायल सिलेक्शन बु सरुक यागदौरिबा फेंसर सिंगना थासगी 19 फाउगी मनुंगदा मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी दा रिपोर्ट तौरनबा खंगहलकले हौजिक लोइसलकपदा मरुई बपा अमुक हना पिजरी Minister of Minority Affairs की मखादा साना खोटनबगा मरी लेनबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असौबा अमा इम्फाल दा पाइखटलगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजूना थाजबा पिखरे माइनॉरिटी की कांगलुप लेरिबा मियाम की मनिंग थुंगहन्नबा प्राइम मिनिस्टर की असानबा मिटिंग अदुबु मंगफाउना हन्नबा एमओबीसी डिपार्टमेंट थबक कया पाइखटले हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना हाइरी अमदे इजराइल ना बैरूट याउना लेबानन की मफम क्यादा मिसाइल सिंग कापथदुना अकाय अतोय क्या नंगहनख्रे हौजिक फावगी ISCOM न्यूज़ न पिजबा मणिपुरी पाव मतंग असे लोइजरे मिलेंग ताबिरिबा सिंगबा मुकना खुरुमजरी।